HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni ko pha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni March ni sim samle li ni ho a Eimi Times sa kon chule van noi Thusoh chom chom ke lakhom phabem ho Janhi March ni sim samle thum 2025 ni ho in Chandil Kuki zo village volunteer mena ki so emergency to ponchun May ni sim 2023 ni ho akonin May heiten Kuki zo cha te tha chimit ding lungpot a hin nein tawin izat in president role ha zongle chomna ke tu na hi May heite to thai ta loading a hitai ti angol pen hi zongle han e he so ke diving gin chat na hi Tuni ni ho Mars ni sim somle li ni ho a Chandel MLA SS Allis in program aguna Chandel sunga Kuki zo hausa hi han amimal hi zongle kauna ana hi ti e he so ke ovin hi 41 SC Chandel district sunga MLA ding a kilung to ta inusat kai u hin galatol buya pa tuni chan in igan thaina open pina imacha in nei pi poveti zong e so ke u hitai Relief Center recognize ibol pinom povin hi Chandel sunga hin athi amang hi han in le lau ho in tampi ke hala na nungzing in zong don sena ima ei nei pi pove galzam hawking anading prefabricated house sa na ding zong avel velin exai in eina asa pi pove relief thil panpina anchang ke je khat chale paisa cheng khat cha tuni chanin ei pi pove Ningkum 2024 haika alkhumuna CSO meeting ki phatsa dung zuya tuni kho program a Chandil Kuki zo cha te hausa hi han mima hezong le koima kin gonna a chi thailo ding hi tin he sa na hung kinai in hi koita bang a chi na na omle gamsu ngai lo le ami asa gan the ha sana ho sa pi lawa kila ding hi ze chun thu ki seina asa lawa chi omle at to chena action kila ding hi tai Galator ahin Saithim zeble changwala phatchum na hon loading ahi ati akibor akitang zo se hi ki het to na umlo na ki mo to hi poiti he so ke utin hiuti atin ahi Achi sa Mars ni simge ni ho a Kangpo Pi district nga government to gon deilovet sa na ki phinan nei anazaw sapai khuna thina na tu ta achapa nalgo thang singset KMC ward number 2 Saranvei Sadar Hills chu janhin zana sang pen to William ahitai alangkana lago thang singset William ahito kilan in Kuki zo kangshil keje se in aphat tiplo satdang aphon chu janhin nila nidan sagile minute somthum vela panin alado tawve satdang akila ado wanga home ministry to gon lamle na free movement chi sa ding kitiwang ki pom loading ki doding hitin KZC information secretary khai ho gangten mena ki so press release kan say in hi janha lago thang sing se longdam sal ha do na kin gon hi phat bit ni in anakemang in hi phat bi khat na chu ama in muna akemang in kin thimpu in pastor kamneu selho TBA KMC anapang in phat bi ni chana chu Martel Cemetery muna anakemang in chule Reverend Thangsat kipgen convener ko to prayer cell in amalung dam sa William nakin chu anamang in hi hichi thivui nakina ahin Kuki in Sadar Hills ke esho Sadar Hills Kuki zo council chule agam kai zo sia hausa upa hole CSO chumchum hon chongpan anala ovin hi Thanglen kipgen chairman ko tule helen thanglet ke je chairman in kingon sugin haulim na anai hon in ta chapa algo thang sing set thisan hin atha be in Kuki zo cha te zo se kilung tunale ki pom khan in ai kan khom uhan tin aphong do hlan in hi Galhang lalgo thang sing sit jana in Ko2 Defense KZVV Sadar Hills in Gun Salute anapi una hi chule tu chung boina thule indefinite blockade ke bol to ki say a janilha mama a kyo khomna ding hitin lam milun sing sit General Secretary Ko2 akonin he sa na hanne kit in hi janha KZC to ponchun Kuki zo chate thilnge hi happy le za bol in nge na anai una hi Village Volunteers Eastern John VVEZ Alcon press statement ki modung zuin VVEZ it betchon Mars nisim somnani 2025 ni hun gamnom Chandel district muna a training achai tawin hi VVEZ in it bet training api zo utokilan in ki vai po na tum
separate administration idal na over mujana panla ding in ikitim ovin hi chule VVEZ in Kuki village volunteers hozo sele mi pizo se kilung khatle kichamdela idal si ungam ki vai po na separate administration with legislature imutaka over pangda jingdi in ati movin hi chule tu masa alayang kema security forces hole VVEZ ho akikap to veti tu thang hung ki thang chu zo thu hidan le hetabang thil so om lodan apong do vin chule su di na hin nei ovin hi tu di mun hin VVEZ hon central forces ho to kicham ding hi akichi pe in chule dan di ta I tu mugam tum ki vai po ne hi imu taka over da jing di in kapang dat novetin press statement achun ata along ovin hi chule azona ke in VVEZ in nampi lungtum akimol so taka a himla thal ki tor koi loading a hitin apong do ovin chule central government jong agang theipena ithil thum u aigon pe ding ovin nge na ane ovin hi vanoi gam tampin gaza gam sunga kidona thu a Israel adam na ho sa na khatin United Nation in hulchil na anai u investigation report cha hi tolhan in Israel in gaza gam sunga achalo na hi chi khat nam khat ki su mang na git lo na chan a phazove atin a hi thulot in asai na a Palestinian mi pite chunga ban nai cha Israel in buluna ahinei in tha chumit na le gamla go su mang na alhung e ati thulot in asai be na achun Israel ten gaza gam sunga mi pite ke vai hom theina societal structural su sit na anai jun chule medical facilities school hall mi pi champion na mun ho jeng jong dip na anai pove ati khulchil na cha hi tol in Israel chunga adol ta ago na pi hi a Israel in ho hom ta a achalo na kham tang hi na ding a chamnat gam hon pressure ha ta pe na ding un anang e thulut chu Israel vai hom ten na sata india kol na anai jun ngo an ho chu bul bal nei lo lang nei si nei na dimle politically a ki to sa a ki se ya hi tivin hi Russian President Vladimir Putin in March nisim somna tumni khochin Ukraine gamsung Kursk kamkai anivel in hi kalson nahi Russian in Ukraine gamsunga Kursk kamkai alo zowading a Putin vilna masape hinalaize hichlai mun chule gamgi mun ho a Ukraine sapai tele mercenaries hovin terrorists ho bang chena chalo na nei vetin Russian President pungo na nei jin hitabang ho kimai tu pila amun lo zo na ding a sapai so lut be hiding hidan jong anata alang e aman asai ben a Russian sapai te milmate adia Kursk kamkaya busa garbol na pangho zo se chunga zona kinai ding a hi atin hichina ding a chagang thaipena gamkai ho zelensa na ding a pan kila ding hi zong ati Balochistan Liberation Army ten mi pi tona train Jafar Express anapui koi over Pakistan security ten thaitop so a anakidin te pinu nidan somthum zavin kidin te na chu anakichai tan hi hinla hi chi kikaptona achun milham somni lakhatin thina atovin galgu ball mi somthum na thum ta azang Pakistan security hall anakap bi tawin hi het thei chu bi ale galgu ball ho chun ami mat ho nu mei chupang le te si ho pan na a jakha chunglam chu kisial na an uwa chule sungkula tang aloi te ho to ki he to na dinga anange o a hi Thusoh to kimanin Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif in Balochistan gamsungville na anaizin chule high level security meeting zong anakove Pakistan officer so saidan in buluna mi puimang nahi Afghanistan akon ki bol sa hin thilse so na chunga hin Kabul in abon cha mo po na anay ding hitin ngo na zang anay uve. Thusoh Lakhom International Space Station ISS sunga nikho varse na hung umta Sunita William le Barry Wilmer nung puido na dinga phat tip avelin vo chon na NASA le SpaceX in anay kilhontan hi amani hi ISS a nikho get vel bolu dinga anakal songlan ahin hinla atu chana hi nikho zanil samge lakhat wal dol han chu hitai het thechu ati sa 2024 June nisim gup nikho a International Space Station muna nikho cham khat bawa dinga anapem lutlan hi hinla amani nung puido na dinga SpaceX crew mission chu boina chomchom ja avel vela vo hai an hizi hi dunia ding into so ichan in akichai tai Thusoh tha imukit ka ovin na bon un mang phalit chibe